channel Sinta Vlog. Aku lagi di BKT. Kita lihat nih ada ondel-ondel kecil lucu banget pakai masker nih guys. Tuh. Yeay, halo. Joget dong. Joget ya. Yes. Tuh, ondel-ondelnya keren pakai masker. Nama channel apa tuh? Sinta Vlog. Sinta Vlog. Iya. Kamu pernah pakai itu juga? Sinta Vlog. Dari mana nih? Apa? Sanggar Anissa Purnama. Oh, Sanggar Anissa Purnama. Macam. Oh, Vicky dong. Ayo joget dong, mau kemana nih? Pulang, Bu. Pulang. Tak dulu dong.